Napokon nam je došlo toplije vrijeme, nakon duge zime, spremni smo za naš prvi ribolov. Nalazimo se u športsko-ribolovnom društvu Rak Rakitje i idemo na jednu od mojih najdražih voda za natjecateljski ribolov. Riječ je o jezeru Finzula, lovit ćemo južnu stranu jezera na pozicijama od 1 do 4, vidit ćemo koja je slobodna i nadam se da će prvi proljetni ribolov biti uspješan. Ajmo, šaranija! Tu sam ulovio svoje prve šarane preko 10 kila prije jedno 15 godina i započeo svoje prve šaranske korake. Idemo vidjeti gdje ćemo se smjestiti i šta nam je slobodno. Evo nas, napokon na poziciji broj 3 gdje ćemo provesti iduća 3 dana. Kraj mene se nalazi jedna od meni dražih pozicija, pozicija broj 2 gdje smo 2018. skinuli rekord ovog jezera i još dan danas stoji. Za 72 sata uspjeli smo uloviti tonu i 90 kila šarana jamura. Na ovoj poziciji nisam lovio stvarno dugo i idemo doslovce u ovom ribolovu korak po korak do prvog griza. Ne preostaje nam ništa drugo nego krenuti složiti marker i započeti napokon prvi proljetni ribolov. I markiranja normalno moram prvo posložiti kamp. Blake Labelić je spreman i dalje meni jedan od najdražih rod podova. Ovo je živi dokaz da i ja napredujem. Više ne lupam s ciglom ni kamenjem, nego sam bog te čekić uspija nabaviti. Ljudi, ovo će biti mrtva ludnica na ovom jezeru. Prvi proljetni ribolov. Bog te, ja se već umorio. Evo kako male stvari mogu razveseliti čovjeka. Napokon neka korist od Jurice. Čovjek mi je zamijenio vrata. Sad napokon vidim kroz šator i znaću kad je jutro, a kad je noć. Znači, prvi korak kad se na poziciju dođe je markiranje. Štap je spreman. Za markiranje ću koristiti novi X6 spot. I gore je EOS rola sa spomb špagom. Ono što je najbitnije da imate direktni kontakt sa olovom. To jest sve mora biti od upredenice. Znači na roli se nalazi spomb braid 0.18 i na njemu je submerge špaga koju ja koristim kao shock leader. Imamo dvije opcije kad slažemo marker. Prva opcija je da u našim trgovinama možemo pronaći samo marker ili možemo pronaći cijeli marker set koji se ovdje može vidjeti na slici. Ja osobno koristim samo marker, mada i set je top, ali ja slažem marker na malo drugačiji način. Marker funkcionira kao run rig, doslovce. Zato koristim run rig drop off kit i u njega dodajem olovo. Nakon što virbla od olova uđe u kopču, dodat ću mali pin. Dodajemo pin koji je stvarno dovoljno jak da izdrži i one najjače zabace. Olovo nam je spremno i to sad izgleda evo ovako. Nakon što smo to napravili, uzmemo naš shock leader, provučemo ga kroz rupu i gore ćemo dodati gumicu koja dolazi isto u run rig drop off kitu. I gore ćemo dodati marker. Dodamo marker i zavežemo ga za shock leader. Nakon što smo zavezali marker, odrezat ćemo višak shock leadera. Vrlo jednostavan, vrlo praktičan sistem. Navučemo gumu i marker je spreman za upotrebu. Znači dolazimo do jednog od najbitnijih dijelova ribolova. Nekad je doslovce dovoljno i ne koristiti marker, a možete imati odličan ribolov, možda pogodite neki hot spot, možda je nekad ribolov dobar i u mulju. Ja osobno preferiram ribolov na tvrđem dnu, neko preferira u mulju, neko kaže da se najveće ribe love u mulju, ali evo, ja osobno uvijek tražim neki prijelaz mulja na šljunak ili sprud, pogotovo na ovako jezerima koja su plitka, sprud je zlata vrijedan. Zašto je zlata vrijedan? Zato što kad vjetar puše i nanosi struju,
automatski nanosi ribi prirodnu hranu na taj sprud. I ona uvijek voli dolaziti oko njega, pogledat jel ima kakve hrane, nešto za pojest i vrtit se oko njega. Idemo vidjeti šta se nalazi na poziciji broj 3. Ono što je prvo potrebno je namočić pagu, a nakon toga treba bi staviti neki naprstak. Spremni smo za jedan od najvažnijih dijelova ribolova. Znači korak broj 1, markiranje. Idemo baciti marker, krenut ćemo s lijeve strane pozicije prema desnoj. Na roli sam stavio klip na 150 metara od obale, to uvijek stoji na mom marker štapu i uvijek krenemo markirati od nekih 150-155 prema nama. Idemo vidjeti šta ima zanimljivo na poziciji broj 3. Znači zabacili smo marker na 150 plus metara, na koliko je klip, ne znam točno, ali preko 150 je. I sad ćemo polako povlačiti olovo prema sebi kako bi osjetili kakvo je dno na tih 150 plus metara. Evo, dole je trenutno mulj. Povlačenjem olova osjetit ćemo da li je naše olovo na šljunku ili mulju. Kada vam lupa od štap jako, onda se nalazimo na šljunku, a kad ide skroz teško, evo kao na primjer sada, to je znak da je olovo u mulju. Evo, teški mulj. Izašli smo iz njega, još mulj. Znači sad trenutno tražim prijelaz s mulja na šljunak. Ili u slučaju da nađem kakav šljunak, odmah ću mjeriti dubinu da ne bi bio možda kakav sprud tu. Ponekad na nekim pozicijama nemamo izbora i na nekim jezerima nego loviti u mulju. U tom slučaju tražim što tvrđi mulj i doslovce bacam marker nekoliko puta da se uvjerim da sam u što plićem mulju, da moji sistemi ne upadaju unutra. Dalje je sve mulj, znači desna strana boksa je dosta zamuljena. Idemo ponovo baciti marker i malo promijeniti pravac. Idemo vidjeti šta se nalazi na lijevoj strani. Marker je inače jedan od velikih prijatelja u našim ribolovima. Idemo ponoviti radnju, zabaciti marker, idemo vidjeti šta je na lijevoj strani. Vjetar u leđa, pa je sve puno lakše. Hvala Bogu. Nije ko na Zajarkima kad smo snimali da nas je pralo u facu. Malo je neke danas i u našu korist. Mada taj vjetar bi trebao krenuti sutra popodne, pa ćemo vidjeti. Ovdje je već malo bolje. Malo plići mulj. Znači tražimo prijelaz s mulja na šljunak ili nekakav sprud. Znači kao što smo rekli, mulj ćemo prepoznat po tome što olovo vrlo teško klizi iz njega, a šljunak ćemo prepoznat po lupkanju olova. Najbolje vam je ako sami radite, čak marker baci doslovce na obalu i probat ako nemate nikakva iskustva, osjetit ćete na štapu kako olovo lupa zapravo od kamen. A kada se penjemo na sprud, puno jači udarci su od kamen i onda možete prepoznat da vaš marker ide prema gore. I onda je potrebno mjeriti dubinu da nađete vrh spruda. Možda nađemo prijelaz, možda nađemo samo ravno da je šljunak ili možda nađemo i sprud, vidjet ćemo. Što ćemo morat naći. Ova pozicija trebala bi biti zanimljiva i za veće ribe, ali bit ću sretan sa svime, pošto je ovo prvi ribolov ove godine. Teško ovo pokazati na kameri, ali ako gledate u vrh štapa vidjet ćete kako olovo skakuće po stijenama i kako ide vrlo lagano. Glov, dup, dup, dup. Bam, 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 bam. Došao sam upravo na šljunak, prvi prijelaz je tu, sad ćemo vidjeti na koliko je to metara. Otprilike i idemo sad mjeriti dubinu. Nakon što je moje olovo došlo na tvrdo, idem mjeriti dubinu. 1. Evo ga, marker izlazi van. 2. Malo ćemo pričekat. 2,20. Top. Po mojoj procjeni to bi bilo oko nekih, ne znam, 125-130 metara od obale. Idemo vidjeti da li je možda sprud, mada mi se ne čini ko sprud, trebala bi dubina biti ista. I bit će 2,20, ista dubina, znači u ovom ribolovu koristimo nove puškice X6 13 fita 3,75. Rolica
polako pripremamo sisteme i sve smo bliži našem zabacivanju. Ovo je nešto novo i prvi put ću koristiti ovo u ribolovu. Ovo je Hellhopter rig, naš novi drop-off kit za Hellhopter sistem. Ovo bi moglo biti zanimljivo, za sad mi se jako sviđa ova plastika i tuba u koju ide olovo. Sistem je prohodan i vidjet ćemo kako će raditi. Ovdje je također spinner rig kojeg sam napravio od link materijala našeg novoga, gore je puti i naša nova super wide gape udica long shank. Prvi sistem je spreman i ujedno moje prvo novo iskustvo sa Hellhopter rigom. Gore je naša wide gape long shank udica i mala žuta popapica 12 mm NS1. U proljeće lovim isključivo sa malim mamcima i što sitnije to bolje. Idemo zabaciti prvi sistem. Prije samog zabaca još ću provjeriti plovnost popapice i spinner riga. Ajme majko, ovo je top, ovo bi ja progutao odmah. Idemo ga zabaciti. Druga dva sistema su spremna. Napravio sam ih na mekanoj dlaci, balansirana meduša je gore i gore je super wide gape udica koja me već oduševila u prošlim ribolovima. Super wide gape udica dizajnirana je sa malo širim lukom i mogu reći da stvarno vrhunski funkcionira. U nastavku je Illusion Fluorocarbon 40 libri i Loop Link. Idemo zabaciti drugi sistem. Vjetar puše u leđa nemilo. Ovo će biti desni štap. Ovo ćemo ostaviti da se poravna. Treći štap, na njemu je sve isto osim drugog mamca. Ovdje imamo balansiranu smrdušu i isto super wide gape udicu. Tri komada su unutra. Idemo po prvi proljetni griz na jezeru Finzula. Još trebamo prihranu pripremiti. Po sistemima ćemo još malo više u nastavku ribolova, ali u principu to je to. Oni su sad gdje trebaju biti i potrebno je baciti malo hrane da dobijemo koji griz. Na brzinu sam napravio prihranu pošto nam se bliži noć i da uspijem baciti 10 raketa. Unutra se nalazi meduša, smrduša, 14 mm bojle za hranit, puno konoplje, to je dosta konoplje u proljeće koristim, kukuruz i vrlo malo tajgera. Evo, Jura, molim te, pokaži kako to lijepo izgleda. To je spremno, to smo sad malo na brzinu napravili, čisto da stignemo prije mraka baciti koju raketu, ali to bi trebalo biti i više nego dovoljno. Ribe na Finzuli jako vole bojle. Prva raketa je spremna za poljetanje. Bacit ćemo 10-ak raketa i pričekat, možda se desi kakva akcija, jer možda je koja gladna riba u blizini našeg hranilišta. Ali započinjemo napokon ovaj ribolov i to me već sad čini sretnim. Ovo je riba. E, to je pravi proljetni griz. Bip. Aha, ide u desno. Pa započnimo ribolov na jezeru Finzula. Prvi griz je tu. Ajmo! Baš smo dobro nazvali ovaj ribolov. Korak po korak do griza. Prvo smo izmarkirali, našli smo mjesto gdje ćemo loviti. Nakon toga odabrali sisteme, odabrali naše mamce i evo ga, prvi griz je tu. I kad se sve dobro posloži, tu je i rezultat i to je prva riba. Bili smo u pravu, ipak se neke ribe muvaju oko našeg hranilišta. Iskreno iznenadila me ova riba, jer voda je još poprilično hladna. Prvi dani proljeća su i vani je hladno. Jurica je još u zimskoj jakni, dobro on nije uvijek zimograzan, to je uvijek problem. A stvarno me iznenadio ovaj griz, nisam se nadao grizu prije mraka. A bog me, evo ga, prvi je tu. Ljuskica. A je dobar osjećaj opet biti na jezeru i imati taj osjećaj da nam dolaze topli dani, puno ljepši dani i da kreću
ribolovi. Ajme, ljepote. Ajmo. Yes! Evo ga, prva riba ovog proljetnog ribolova na jezeru Finzula je tu. Preljepa ljuska, oko 10 kg. Top riba. Idemo ju pustiti, zabaciti naš štap nazad i nastaviti s ovim ribolovom. Nadam se da će doći i koji veći, ali kad ovako počneš ribolov, već možeš biti stvarno sretan. Top. Nastavljamo dalje s ribolovom i sa hranjenjem. Uspjeli smo baciti 4 rakete, sad ćemo ponovo probati baciti 10 raketa, pa ćemo vidjeti. Prvi griz je iza nas. Uspjeli smo baciti 4 rakete i prije sumraka uloviti prvu ribu. I baš mi je drago da se ovaj video zove korak po korak do griza. Uspjeli smo dobro izmarkirati, našli smo prijelaz Smulja na šljunak, tamo smo stavili naše sisteme, helikopter i 2 sistema sa mekanom dlakom i prvi griz dobili na balansiranu medušu. Sad ćemo nastaviti hraniti i nadam se da će se još koja riba zavrtiti oko našeg hranilišta večeras i da ćemo uspjeti uloviti još koju ribu, možda i prije mraka. Pa ajmo, helikopter rig radi. Prvi griz na spinner rig i malu 12-icu po papicu žutu. To je to. Ovo je stvarno vrhunski početak. Drugi griz u sami sumrak. I mogu reći da ovaj ribolov stvarno je lijepo započeo. Idemo izvući ovu ribu prije mraka i vrijeme je da Jura i ja pripremimo sebi nešto za večeru, jer danas smo bili stvarno vrijedni i prvi dan nam je uvijek najgori na snimanju jer uvijek imamo najviše posla. Tako da zaslužili smo jednu dobru večeru večeras. Mali mamci rade i helikopter sistem radi. Spinner rig 12 mm pop papica na našoj novoj White Gape Long Shank udici. Uloviš ribu na sistem koji je meni praktički novi. Lovio sam prije na čod, ali na helikopter možda 2 put smo ga na ligi koristili. I iznimno mi je drago da sam baš na taj sistem uspio uloviti šarana i to prije mraka. Nije veliki, ali definitivno će nas razveseliti. Gledamo, ajmo. Yes! 2 od 2. Prvi mali proljetni golać je tu. Znači početak ribolova, jedna ljuska, jedan golać. Idemo dalje. Opa. Ide srednji štap izgleda. Ajmo vidjeti šta smrduša kaže. Ala početka. Ovome se nikako nisam nadao. Nema ovdje ničega. Nema veze. Idemo vratiti smrdušu nazad i idemo napraviti sebi i Juri večeru. Pošto je prvi dan najteži, a moj kolega najviše voli pojesti ramstek, ja sam odlučio pripremiti njemu jednu dobru večeru. Za večeru su nam potrebne šparoge, šampinjoni i ramstek mesnice grašo i idemo lagano u pripremu. Imali smo neki bip, nadam se da će pričekat ta riba dok završimo s večerom. Ajde, budi kulturan. Šta je ovo? Kakav je ovo griz? Prvi noćni griz na Finzuli. I nek mi je prekinuo kuhanje. I znao sam da će nešto doći jer i oni su nanjušili da mi jedemo. Treći griz, ova je na balansiranu smrdušu. Prezabacio sam sva 3 štapa kad sam imao zadnju ribu. I evo, dobili smo na balansiranu smrdušu ribu, na balansiranu medušu i na Sisi Murovu NS1 žutu popapicu. Znači 3 mamca
3 ribe. To je top. Ali ne poznam ni jedno jezero gdje se riba ovako čudno ponaša i da toliko otresa glavom u drilu. Jedno 150 puta imam osjećaj do obale da će se otkačiti ili da je se već otkačila. Znači riba se baš čudno ponaša i lupa glavom 200 na sat. Ajde! Yes! Još ovo. Evo ga, nova Super White Gape udica, lijepo zabijena u donji dio usne, ne može bolje. Ovo, top. U kost, u tvrdo. Ovo smo mu raditi što smo htjeli. Kako bi jedan moj prijatelj rekao, prvo ćemo popikati male, a onda dolaze mame. Evo ga, još jedan lijepi golač iz jezera Finzula. Ajde bok mali. Juraj, si spreman? Jesi, to. Ti si izgubio jezik. Ajmo. Plata se fakat brzo ispraznila. Od doručka nismo ništa jeli. Danas je bio stvarno naporan dan. Uspjeli smo izmarkirati poziciju. Ono najvažnije, uspjeli smo na toj poziciji uloviti 3 ribe. Sutra ćemo loviti ribe od ranog jutra. Pokazivat ćemo vam prihranu, mamce, sisteme i uživat ćemo doslovce u ribolovu. A do tada televizija prezenta odjava programa, idem se odmoriti da budem spreman za sutra ujutro. Jesi spreman za još jedan novi dan? Jesam. Pokušavamo snimiti ovu scenu već jedno 20 minuta. Stalno neko naiđe. Ali stalno neko nailazi pa nas ometa. Znači, do sad smo imali sunce, oblačno, kišu, vjetar, a to sve može utjecati na ponašanje šarana. Može utjecati pozitivno, može utjecati i negativno. Za sad naš ribolov je krenuo u dobrom smjeru, a prosjek ribe na Finzuli u zadnjih par godina lijepo se digao i stvarno ribe lijepo napreduju. Znači danas pun gas? Pun gas danas. Znači danas idemo u nižu, nitro i pucamo tamo sa raketama po WC-u. Pripremili smo sva 3 štapa i idemo sa 3 različite balansirane bojle. Na jednom je smrduša, na jednom je julija i na jednom je meduša. Idemo ih zabaciti u jezero i bacit ćemo 10 raketa i to je to. Naši mamci bit će istaknuti na hranilištu, atraktivni i dovoljni da ih šaran pobere. Na jedan štap još sam stavio helikopter sistem sa spinner rigom i Super White Gape udicom, te gore sam stavio balansiranu juliju i balansiranu medušu. I ostao nam je zadnji štap, srednji. Na njega ide balansirana smrduša na Super White Gape udici sa mekanom dlakom. Dajmo ju zabaciti. Malo je blizu desnog štapa, ali nema veze, bit će to dobro. Nakon zabaca ipak ćemo morat prezabaciti srednji štap jer je preblizu desnom štapu. Ajmo, treća sreća iz 5. Nema, mora pasti tamo gdje treba i to je to. Vjetar mi ga odnese u leđa, baš je nezgodan vjetar. Evo, ovaj bi mogao biti dobro. Hvala Bogu, drago me. Centrala, centrale. Hvala da sam ga rukom odnio tamo. Nije moglo bolje upasti. Najlon tone i kako tone, tako dobiva smjer gdje je zabačen štap. Proljetni grizić. Idemo. I krećemo u novi dan. Tamo sam krenuo hraniti i dobili smo griz. Možda je ponekad i dobro odmoriti hranilište preko noći, jer evo, ribe su tamo, to je to. Taman sam obukao rukavicu da ću krenuti hraniti i evo ga. Prvi griz drugog dana je tu. Po noći nismo lovili, odmorili smo se, odmorili smo i hranilište, ponekad je dobro
povući najlone iz hranilišta i pustiti ribu da se zavrti u toj hrani. Mislim da zato imamo ovaj prvi jutarnji griz. Sreća, ajde, nije velika riba. Manji bi trebao biti. Mala. Za ortopeda. Ala, gledaj ga. Jura, daj mu naočale. Evo je. To je to. Sad ću kućama. Prva riba drugog dana koja me iznenadila. Nisam stigao baciti ni par raketa, a on je već pokupio balansiranu Juliju. Top početak dana, ne može ljepše. Ovo je pokupio 10 štapa. Znači, ništa od hranjenja izgleda danas. Lovit ćemo bez rakete, ali imamo problem. Da, ovo je riba pokupila, to nije dobro. Molit ću te lijepo da probaš nešto s tim štapom. Ovako ga obuci, zategni rolu i probaj ga izvući van. Ponekad u ribolovu nije jednostavno. Klica je došao popit kavu, a na kraju će se naraditi čovjek. Drugi griz, ova je isto na spinner rig, na balansiranu medušu. Ovo je normalno da se ovakve stvari događaju u plićim jezerima. Nažalost, riba mi je pokupila i srednji štap i ponovo smo razmontirani. Od 3 štapa više nije da nije u vodi. Nema veze, zabacit ćemo ponovo. Naločiti friške mamce i nadam se baciti tih 10 raketa. A možda je bolje uopće ne hraniti nego samo zabaciti sisteme na hranilište gdje smo sinoć hranili. Ovo je riba, ljuska, lijepa, bok te. Ajde uđi u podmetač. Top, yes, to! Klica, hvala puno. I prva veća riba je tu. Ljuska preko 10 kila. Yes. Napokon, ispred mene je prva ozbiljna riba s jezera Finzola. Dugački torpedo. Definitivno s velikim potencijalom za budućnost. Ribu sam ulovio na balansiranu medušu, prezentiranu na spinner rigu kojeg sam stavio na helikopter sistem. Kakva riba. Top početak dana. A još nismo počeli niti hraniti. 2 ribe su tu, a sad moramo prezabaciti štapove i staviti friške mamce. Vjetar nam je malo pojačao, idemo vratiti 3 sistema poslije ovog ljuskaša. Promijenio sam i 3. štap na helikopter sistem i na njega sam stavio spinner rig. Na sva 3 štapa imamo spinner rig i vjerojatno ćemo malo tokom dana početi se igrati sa pop-upicama. Za sad ostajemo na mojim balansiranim mamcima. Napokon su nam sva 3 štapa ponovo u jezeru. Aš sam ih lijepo zabacio, sad bi mogao biti neki double run, a? Napokon krećemo sa hranjenjem i hranit ćemo s ovim što nam je ostalo još od sinoć. To prvo treba potrošiti i onda ćemo napraviti ozbiljnu proljetnu prihranu. Neki sramežljivi grizevi, ali ovo bi moglo biti debeli, što veli Klica. Mislim da će biti double run. Klica, budi spreman. Mislim da bi opet moglo biti posla za Klicu, jer i ova 2 štapa su dobro pogođena. Tako da mislim da dok izdrilamo ovu ribu da bi se mogao jedan i od njih javiti. Vidit ćemo. Klica, zagri se. Ajmo, sad će. Sad ćemo ih malo pozad. Pi, 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 pi. Izgleda da smo zakačili
nekog ljutog šarana, jer ne da se nikako niti približiti podmetaču, a riba nije toliko velika, ali je strašno jaka. Ja, to je to. Evo da vidimo i ovog borca kojeg već doslovce 3-4 minute pokušavamo snimiti, ali ne da se i dalje. Napravit ćemo prihranu koju koristim u proljetnim ribolovima. Skuhali smo i ili ipak nećemo. Gris. Žao mi je, nastavit ćemo kasnije. Da, morat ćemo nastaviti kasnije. Tamo sam htio napraviti prihranu i baciti griz nakon male pauze, to jest nije baš ni male, nismo imali griza jedno pola sata, 40 minuta od hranjenja i napokon griz. Riba me rasklipala, to jest rasklipala je štap i mogla biti dobra riba. Vjetar se opet digao, počelo je puhat, a tako su i najavili prva 2 dana da će imati vjetar, tek sutra će biti lijepo i zabonacat će. Tako da do sutra smo na vjetru. Ali bitno je da ribe grizu, tako da nama vjetar ne smije. Mislim da je ovo do sad najveća riba ovog ribolova. Ovog ćemo izvagati. Ova! To! Još jedan je tu. Sad mogu reći da imamo i dalje 100% realizaciju u ovom ribolovu. Lijepa riba, široka, zdrava, da, 10 nekakva je, 10 plus. Koliko sam fullo, Jure? $13,800. Top. Mislim da je tako i one ljuska prije nje imala, ali ajmo reći da nam je ovo za sad najveća riba. Helikopter sistem i spinner rig sa balansiranom Julijom izgleda da dobro rade na ovom proljetnom ribolovu i da su dobar odabir. A Super White Gape pudica za sad nam daje realizaciju od 100%. Kakva riba! 13,800. Opa, double run. Ostala nam je vagarica u vodi, valjda neće otići. Uglavnom drugi griz. Imali smo pauzu od 40 minuta nekih nakon hranjenja i onda ulaz ribe. Prvi griz na balansiranu Juliju i drugi griz sad na balansiranu smrdušu. Top. Evo ga. Darmar. Eto. Yes. To. I ovo je već malo ljepša riba. Nikola, daj, jer moramo 20 uloviti. Hvala ti. Uglavnom, na poziciji broj 3 se zakuhalo. U doslovce 20 minuta 3 griza. I bog me, ova riba mi se čini još najbolja. Ovo je već pravi ulaz ribe u hranilište. Kad imate 3 griza, manje od 30 minuta, to je to. Sva 3 štapa su vani i idemo izvaditi ovu ribu, tako da imamo 3 od 3. Yes! Sad mogu reći da smo 3 od 3. 3 griza, 3 ribe i 2 golača čekaju za slikanje. Kakav dan!
Tako to treba izgledati kad sve krene po planu. Ispred mene se nalaze dva lijepa golača. Jedan je prekrasan, svijetli. Gledajte ovo, dugački golač, ulovljen na balansiranu medušu. On je treća riba, to jest triple rana, ljuskaša smo već pustili. A ovo je druga riba i ovo je najveći golač ovog ribolova. Ajme majko, ludi su, nakon tolikog drila još bar 5 puta te udari. Već je elegantan gospodin. Aj buk. Prije nego što zabacimo štapove nazad, morat ćemo snimiti prihranu jer ovako je nećemo nikada snimiti. Prihrana u proljeće je vrlo bitan dio ribolova. Šaranov metabolizam je dosta spor i on će čekati prve lijepe sunčane dane kako bi direkt iz sunca upio svoju energiju koja mu je potrebna. Zato prihranu radim laganu u proljeće, dobro raskuhani partikl sa konopljom i kukuruzom i tajgerom. Stavim uvijek malo više konoplje u proljeće i manje tajgera. Nakon partikla dodat ćemo bojle. Lovimo na balansirane bojle, na juliju, medušu i smrdušu i sa njima ih hranimo. Friške bojle sa friškim komponentama, bez konzervansa, 14 mm. U proljeće smo rekli uvijek sitno, sitno, sitno. Što sitnije, to bolje. Riba je još usporena i manji zalogaj hrane će joj biti puno zanimljiviji od velikih bojli. Velike bojle ćemo ostaviti za toplije dane. Znači 14 mm bojle, dodamo juliju koja je teški fish mix, dodamo medušu koja je na bazi mliječnih proteina, Beard cream mix i dodat ćemo legendarnu smrdušicu. A jesi dobra. Dodamo bojli. Ribe na finzuli stvarno vole bojlu, tako da ne treba štediti baš. I još jedna od vrhunskih stvari u proljeće su sitne pelete. Znači idemo sve što sitnije. 2 mm pelete će biti isto top za vrijeme hladne vode. Prihranu smo pripremili. Ono što isto nije loše u proljetnim ribolovima, zalit partikl nekim dobrim gustim CSL-om. Ali nema potrebe. Riba i ovako meni dobro radi, tako da neću ništa komplicirati. Bit ćemo jednostavno. Kažu dobre. Mora biti dobro. Teško mi je se više ponavljati, ali ponovno je vrijeme da zabacimo sisteme. Šta da radim? Riješili smo prihranu za šarane. Riješili smo par riba danas. A lagano nije bacat na 130 metara bez dobrog ručka. Idemo napraviti ručak za nas, idemo lijepo pojesti, pa ćemo onda nastaviti sa ribolovom. Dok se ručak priprema, ipak sam ja odlučio zabaciti štapove i baciti par raketa, da nam riba ne bi otišla s hranilišta. Evo, leti 6. 7. raketa, još ću baciti koju i kada mi neće ručak izgori bolu. Neće. Ponovno griz na balansiranu medušu. Mada prošlo hranjenje sam malo neprecizno odradio, zato i jesmo malo vjerovatno duže čekali griz. I štapove sam dosta raširio, ipak da malo uzmemo odmora. Ovo mi se ne čini velika riba. Ugle žutih, kako ima narančasta usta je od kopanja verdera. Totalno su mu narančasta usta. A evo i kako pika super white gape udica i kako oni sigurno uzimaju naše mamce. Bog me, mogao sam uraditi šta sam god htio. Sad sam u problemu jer nema ni Klice, nema ni Nikole, Jura mi je na kameri, riba mi je na udici. Uglavnom, ljudi sve krivo. Sam sam, samo tako budi miran dok ja
ovoga usačim. Ovo je sva sreća blizu obale. Ovo je neka mirnija riba. Dobre, ide prema nama. Bla 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 bla. Ovo je piknut u donju čubu, već odavde vidim kako je lijepo. Opet double ranić. Da, bla 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 bla. Evo me, evo me. Idemo dalje. Gdje je ova riba, je li gore uopće? Je. Ali ovo uopće šaran. Mislim da prva riba koja nije šaran u ovom ribolovu. Evo je. Izgleda da su nam šarani malo stali, jer nam dolazi kiša i tlak je dosta pao. A za to vrijeme došle su nam malo deverike. Druga deverika i kad šarani dođu, one će izaći van. Lijepe deverike. Opa, ali to nam nije u cilju loviti. Vratili smo se i na safety bolt sistem. Prezabacili sisteme, ali imamo očito malu pauzu. Vjerujem da će se opet očepiti. Kad-tad. Nisam stigao ni vratiti štap od deverike, krenuo je šaran. To je to. Krećemo ponovo. Bogme, imali smo dobru pauzu. Od 1 satak i nešto sigurno. Nismo imali griz šarana, imamo deverika i krećemo ponovo. Promijenio sam malo i sisteme. Stavio sam D-rigove, safety bolt i na jednom štapu sam ostavio helikopter rig koji je bio vrhunski ovaj ribolov i do sad smo imali 100% realizaciju na njega. Sad želim probati nešto novo, to je nešto novo, nešto staro, ali na Kuršenk četvorke i na D-rig ovdje iz nekog razloga uvijek imam lošu realizaciju. Pa želim se malo posvetiti tome i vidjeti što se događa. Dok drilam ovu ribu, htio bi reći što koristim od pribora. Znači u mojim rukama nalazi se novi Horizon X6 štap, 13 fita 3,75. Ovaj štap namijenjen je za ribolove na velikim daljinama i sa njim se stvarno s lakoćom odrađuju velike daljine. Štap je brz, žestok i nakon vašeg zabačaja brzo se ispravlja špica, to jest brze akcije. Na njemu su American Tackle vodilice i štap po sebi je sam dosta lagan. Na njemu je Fox 12000 XC rola i naranđasti Fox Exocet Nylon 0.28 kojeg ćete u 90% mojih ribolova vidjeti na mojim rolama. Nakon 2 sata čekanja, prezabacivanja, traženja, kopanja, evo ga, riba je tu. Nakon 2 deverike i dosta duge pauze, prekrasna ljuska je u mojim rukama. Pogledajte ovu naranđastu boju zadnje peraje. Baš je preljepa. Još jedno rasklipavanje, ponovno na medušu. Meduša preuzima dominaciju, bogme. I ponovno nam je riba ušla u hranu. Imali smo rupu malu, ali trebalo je biti strpljiv i čekat svojih 5 minuta i evo nas ponovo u igri. Hello, come on. Još jedan. Još jedna lijepa ljuska. Bliže nam se polako i kraj drugog dana. Uspjeli smo loviti danas dosta riba.
Najveća od njih bila je 13.800 ljuska. Onda smo imali poslije napad golača koji su došli na hranilište. Uspjeli smo loviti par lijepih golača. Sve u svemu možemo biti zadovoljni sa današnjim danom. Popodne je riba sporije radila i dosta je usporila sa aktivnost ribe. Dolazi nam kiša i druga noć. Biće noćas teško loviti, teško ćemo manevrirati s kamerom, ali nastavit ćemo sutra, idemo prema našem cilju i nadam se da ćemo uspjeti uloviti koju ribu preko 15 kila. Bio je jako zanimljiv dan. Super White Gape udica pokazala se kao vrhunski izbor, dala mi je 100% realizaciju. Nećemo još odjavljivati se, jer vjerujem da će još koji griz biti prije mraka i prije ove kiše. Nije gotovo dok oni ne kažu da je gotovo. Sad sam imao šarana oko 5 kila i evo ga iza njega još jedan griz. Ovaj je na lijevi štap. Uglavnom, danas smo dosta dobro nahranili, bacili smo dobru količinu hrane u jezero i vjerujem da će to potaknuti one najdeblje da dođu k nama. Ili smo izgleda u zoni dosta tih manjih riba, mada ovdje mi smo u dobrom prosjeku, lovimo ribe od 8 do 13 kila, to je top topova za ovo jezero. Stvarno ovaj ribolov imamo super realizaciju. Šou. Što god lovimo, riba ide van i onda dođe natjecanje. Staviš te iste predeze i tipa imaš realizaciju 3 ribe vani i 8 riba. Tako je na ligi. Isto sve koji se. Jedan lijepi golač prije samoga mraka, ulovljen na kuršenk, udicu veličinu 4 i D-rig. Za mamac sam koristio balansiranu Juliju. Prekrasna riba. Baš lijep dan. Imamo ponovni prekid večere, to jest pripreme večere, koji sinoć. Imamo griz, valjda mi neće izgoriti meso, ali sve u svemu nije lako drilat dok ti ovako lijepa hrana dolazi pod nos. Još kiša nije počela padat, ali rekao sam večeras dobru kišu. Julija preuzima dominaciju. Ulazimo u noćnu smjenu. Jedna od manjih riba ovog ribolova. Snimit ćemo je brzo, pustiti ju, idemo. Večera nam se kuha. Evo smo imali griz. I riba me rasklipala. Uzela mi još jedan 30 metara najlona. I apsolutno je nisam mogao ništa. U nešto je ušao. U šta? Nemam pojma. Ovdje bi trebalo biti čisto. Zadjevo je. Evo je kreće. To. Trgaj mali glavom. Ajde. To. Ajde. Malo. Top. Izašli smo. Gore je bila bitka. Našao je zadjev još čak. Ovdje s nijednom ribom još nismo zapeli. Od domaćih mi niko nije rekao isto da riba tu ima gdje zapet, tako da ne bi smjelo biti problema. Obavezno nakon ovog drila ću prevezati šok lider. Ljudi, riba 10 kila, ali stroj. Baš stroj, svaka mu čast. Ovog borca će se isplatiti, pogledati u podmetaču. Gledamo, preko 10, ide, u obalu se zavio. Ajme majko, pa di ćeš? Ovakvu ribu i ovakvog borca definitivno zaslužuje posnimiti. Pogledajte ovu peraju, nije ni čudo da se tako bori. Riba je jedno 8-9 kila, nema više, ali doslovce me izova.
svaka čast mali. Moram ti priznati. Dobro jutro, treći dan je ispred nas i još nismo uspjeli ostvariti svoj cilj. Nadam se da ćemo to danas uspjeti. Noćas je kiša ljevala, ali baš ljevala. Znači cijelu noć je padalo ko blesavo i kanta od 17 litara sinoć je bila prazna, a jutros je osvanula puna puncata vode. Onda znate koja je količina kiše pala noćas. Baš nekog izbacivanja riba, bar nisam vidio. Trebamo složiti 3 predveza. Lovit ćemo na spinner rig ponovo, ili danas ćemo loviti samo sa pop-up mamcima. Znači mijenjamo, jučer smo lovili s balansiranim mamcima, danas ćemo loviti samo na pop-upice i nadam se da ćemo uspjeti koja najbolje radi. Lagani proljetni griz, pip, pip, pip. To je lijepo kad ti jutarnju kavu prekine griz šarana. Ajmo, početak novog dana. Moram zavezat 3 friška spinner riga, a to možemo i zajedno da vidite kako ja to radim i šta sam koristio u ovom ribolovu od sitnih stvari. A sitne stvari znače puno u ribolovu. Evo ga, prvi je na medušu, balansiranu. Dođi. Yes. To. Koji početak jutra. Ajmo sad vidjeti šta je ovdje. Nešto sramežljivo. Sad bi mi dobro došao net cover. Ajmo. Riba broj 2. Yes. Za dobro jutro, 2 od 2. Evo da na brzinu pogledamo ova 2 golača koja su nam pružila jutarnju akciju. Dan ne može ljepše početi. Ono što me veseli, danas nas čeka lijepo vrijeme, a evo i drugog golača. Stvarno lijep početak dana. Idemo se na spinner rig. Gore ćemo staviti jednu od definitivno najboljih pop-upica meni na tržištu, a to je od Stikija Peach and Paper. Ta pop-upica je toliko ribe ulovila da to nije normalno. Definitivno broj 1. Super White Gape udica, 12 mm Peach and Paper i spinner rig. To će ići na prvi štap. Ajme, meni kako je lijepo zabacivati kad nema vjetra. Sistem broj 2. Ovdje je malo veća udica, ovdje je Super White Gape 2. Žuta pop-upica od CC Mura NS1. I to je spremno za zabačaj. Ajde nam reci otkuda ti taj sistem? Taj sistem nam je sa jezera Vukovina gdje smo bili 3 dana bez griza. Tako da, udica je sigurno oštra. Idemo, ali je bilo ekstremno. -8, 3 dana. Znači imamo naranđastu pop-upicu, žutu pop-upicu i moju Juliju. Idemo je ubaciti kao treći štap unutra i idem popiti kavu do kraja. Ova riba bi mogla biti malo bolja od ove prve dvije. Znači treća riba danas. Sad ćemo vidjeti kakva je. Čini
mi se malo bolji nego prva dva. Opa, lijepa ljuska. Top. Yes. Još jedna ljepša ljuska. Nakon dva golača i ove zvijeri su došle. Pogledajte kakve to peraje ima. Stvarno svaki od njih ima peraju ono kolopata je. Nije ni čudo što su tako jaki na udici. Zabacili smo na 3 spinner riga, na pop-upice i idemo baciti prve rakete. U ovom ribolovu koristim Spomp Spod X koji se meni pokazao kao jedan od najboljih spodova svih vremena za ribolov na velikim daljinama. Spod je ekstremno lagan, ekstremno sam precizan s njim, na njemu su American Tackle vodilice. Gore je rola Fox 14000 XC, Spomp Braid i Submerge 55 libri za shock leader. Idemo baciti par raketa. Ovo je Midi X. Zabacili smo 3 sistema na pop-upice i poklopili ih sa 10-ak raketa. A dok čekamo naš idući proljetni griz, reći ćemo koju rečenicu o sistemima koje smo koristili u ovome ribolovu. Koristio sam helikopter sistem koji ima svoje prednosti, a jedna od njih je kada lovimo na tvrdom dnu, perlicu ćemo spustiti niže, a kada lovimo u mulju, perlicu ćemo povući malo više. I kada olovo padne u mulj, naš predez ostati će ležati na tome mulju. Da bi napravili ovaj helikopter sistem, potreban nam je lead core. Lead core koji koristim je Camo Submerge lead core bez olovne niti i njega volim koristiti zato što je upredenica od njega dovoljno teška da legne na dno, a prilagodit će se samome dnu. Nakon što uzmemo metar lead core-a, potrebno je dodati perlicu. Perlica nam znači služi za pomicanje i kako naš sistem ne bi otišao na shock leader. Perlicu ćemo uvijek pomaknuti prema dnu na kojem lovimo. Ako lovimo na tvrdom dnu, kao što mi lovimo u ovom ribolovu, nije potrebno da je perlica preudaljena od samog sistema. Nakon perlice dodat ćemo heli virblu na koju dodajemo naš spinner rig. Poslije virble dodajemo kapicu. Kapica nam služi da bi virbla legla na nju, to jest da ne bi došla u direktni doticaj sa olovom. Nakon toga dodajemo mali sistem u kojeg ćemo staviti olovo i pin. Ubacit ćemo olovo u sistem i dodati pin kako olovo ne bi izletilo prilikom zabaca. U ovom ribolovu koristim 128 gramsko olovo. Toliko o helikopter sistemu. Djeluje vrlo jednostavno, a vrlo dobar je. Ili imate drugu opciju. Druga opcija je da imate gotove lead core na kojima je napravljen helikopter sistem. Ja po prvi put koristim ovaj drop off kit i prije sam lovio sa helikopter sistemom, ali mogu reći da me drop off oduševio. Spinner rig sam koristio u ovom ribolovu jer u njega imam veliko povjerenje. Da bi napravili spinner rig potrebna nam je link fluorokarbon koji koristim kao materijal za izradu ovog predveza. Nakon linka uzet ćemo krimp i napraviti malu omču na jednoj strani. Zatim ćemo izrezati potrebnu duljinu predveza od 18 do 20 cm. Uzet ćemo ponovo krimp i provući ćemo malu virblicu na koju dodajemo kasnije udicu. Ali ajmo prije toga zakrimpati sa druge strane i napraviti omču po kojoj će ići naša virbla. Nakon što smo dodali virblu, dodat ću gore Super White Gape 4 udicu koja me oduševila u ovom ribolovu i dala mi 100% realizaciju. Stvarno, naša nova udica nije praštala u ovom ribolovu. Nakon što smo dodali udicu na virblu i pokrimpali predvez, potrebno je dodati mali flipas koji će zaštititi udicu od ispadanja i držati ju fiksnom na virbli. To jest, udica će se moći okretati za 360, ali bit će cijelo vrijeme na našoj virbli. Nakon toga dodao sam mikro Kuro Ring Swivel, to jest malu virblicu na koju ću poslije dodati svoj mamac. Poslije njega dodajem hook bit za udicu veličine od 1 do 5 kako bi držao moj mamac na svome mjestu gdje je potrebno. I gore dodajemo balansiranu smrdušu jer naši balansirani mamci su se pokazali kao odličan izbor u ovome ribolovu. Naš predez i naš sistem spreman je za upotrebu. Spinner rig obožavam koristiti jer stvarno mi je donio puno velikih riba i dosta mu vjerujem. Pogotovo s ovom našom novom
super white gape udicom koja, kažem, me oduševila u ovome ribolovu. Nažalost, od proljetne igre sa popapicama nema ništa. Uspjeli smo prevariti jednu ribu i idemo se vratiti na ono što je funkcioniralo. Znači, krećemo sve ponovo iz početka. 3 helikopter sistema, balansirana meduša, balansirana smrduša i balansirana julija. Pa krenimo redom zabaciti ih u jezero. Idemo prvo balansiranu medušu. Ni upale nisu, a već je nered. Evo, prezabacili smo, zabacili stare sisteme koje smo koristili cijeli ribolov, helikopter sistem koji vjerujem, koji mi se u ovih 50 sati ribolova sa spinner rigom niti jedan jedini put nije zapetljao. Tako da mogu reći da sam jako sretan zbog te činjenice i vratili smo sisteme, ono što smo koristili i ponovno griz. To je to. Ne, Marko, diži ljevi štap. Hitno, diži ga. Samo ga digni u zrak. 662 puta da se odesi. Bogme, ovu ribu smo već dosta dugo čekali. Imao sam želju loviti danas po papicama, ali izgleda da nam šarani nisu baš zainteresirani za tu igru. Izgleda da žele konkretne mamce, bojlu i to je to. I evo, nismo dugo stvarno čekali na griz. Opa, ja. Gledajte ovog vretenca lijepoga. Ulovljenog na spinner rig sa balansiranom julijom s kojom ih hranim od jutros i nema ljepšeg ribolova nego loviti na ribe na ono s čim hranite. Sigurno, pogledajte kako lijepa riba, dugačka, zdrava, top. Ova riba je, kaže Marko, top topova. Evo, iz one finzule koja je bila luda i na kojoj smo imali griz za grizom, riba je skroz stala. Ni susjedi, ni okolo ljudi po jezeru nemaju griza i riba se vjerojatno sunča i lovi prve zrake sunca. Ali vjerujem da ćemo dobiti još koju ribu danas i polako završiti ovaj ribolov. Idem probat prezabaciti sisteme, to uvijek je dobro napraviti ako nemate duže vrijeme griza i prvo ću baciti još koju raketu. Idem staviti friške mamce i ponovo ih vratiti u vodu. I još jedan proljetni osjetljivi griz. Evo, bogme, nakon duže pauze napokon opet imamo ribu. Riba skroz slabo prima. Subota je, ribolovaca je sve više na vodi. I riba sve slabije radi. Vidjeli ste kako je bilo prvi dan, kako je bilo jučer. I to su isto čari proljetnog ribolova. Ode nam riba. Ne može ovako video završiti nikako. Do jutra smo pričali da imamo 100% realizaciju na super white gape udicu. I evo ga, prvi koji je otišao. Nije bila velika riba sigurno, tako da mi nije baš ni žao, ali žao mi je što nismo završili ovaj ribolov sa 100% realizacijom. Ali idemo dalje. Imamo izgleda pravi ulazak. Ipak će mu trebati podmetaj. Izgubili smo ribu, nažalost, prvu u ovom ribolovu. Valjda nećemo i drugu, čovječe. A, Markan, treba će mi podmetati. Jesi spreman? Kako bi? Ne prbatima. Ajmo! Mislim da si usačio najveću ribu danas. A nije kampanja, možda danas.
Evo, nakon izgubljene ribe i duže pauze, još jedan lijepi golač je u mojim rukama. Riba oko 10 kila, kratka, a debela. 2 sata bez griza i onda double run. Šta reći? Nego da su ušli u hranu izgleda opet. Mogu biti zadovoljan, s obzirom kako riba radi na jezeru, da je jako loš ribolov danas. Mi smo uspjeli opet iščeprkati par riba. Nažalost nisam uspio ostvariti svoj cilj, uloviti ribu preko 15 kila, ali i ovih par lijepih između 13 i 15 kila je bilo, tako da možemo biti zadovoljni. Imamo double run, drugi double run u kratkom periodu. Htio sam ići hraniti, ali nekad je dobro i ostaviti sisteme i samo ih vratiti nazad u hranilište ako mislite da ste dovoljno nahranili. A mi smo danas stvarno dovoljno nahranili. Za još koji griz čak. Koji je ovo? Treći ili četvrti double run? Zapravo danas je treći double run. Ujutro smo imali double run bez hranjenja. Sad smo imali prije pola sata double run gdje smo jednu ribu izgubili. Jučer smo imali triple run i sad opet double run. Možda mi je još koji double run propušten, ali patro nismo mogli igrati. Ali vjerojatno bi ga imali da smo imali 4 štapa u jezeru. Uglavnom brutalan proljetni ribolov. Ponekad je dovoljno biti samo strpljiv i pričekat još koji griz. A mi smo to upravo napravili. Ljudi, idemo malo brzo snimiti, jer ova ljudska nije normalna sigurno. Već treći put pokušavamo snimiti ovu scenu i da je ovo jedno ludo popodne na jezeru Finzula. Double run, ljuska ova lijepa za mene i ovaj najmanji golač ovog ribolova za našeg kolegu Marka Hrenara. Ovaj proljetni ribolov polako privodimo kraju. Ovo je moj i prvi proljetni ribolov. U ovom ribolovu naučio sam puno toga novoga i drago mi je da sam uspio s vama podijeliti korak po korak do prvog griza. Došli smo na poziciju broj 3, dobro smo je prvo izmarkirali, izabrali smo dobre sisteme, pothranili i dobili svoje prve proljetne grizeve. Ovo je zadnji griz u ovome ribolovu sigurno, a ja mogu biti prezadovoljan. Uspjeli smo uloviti stvarno dosta lijepih riba i nadam se da će vam se ovaj video svidjeti. A sad idemo ovu ribu dovesti u podmetač. Može li ribolov bolje završiti nego sa ribom u podmetaču? Do nekog drugog puta, pozdrav sa jezera Finzula.